tugende kuri umuvyeyi w'umubiri, twende kwa mzazi wa kimwili aho bita papa mama, pale penye wanaita baba mama. Kuvayo 20:12 toka 20:12. munyumvirize kuko ngiye buhoro, nisikilize bana, naenda pole pole. Tugomba tubohoke. Ubaye so na nyoko kugira ngo ngurambire mu gihugu jewe uhoraho Imana yawe nzoguha. Iki nico kintu gikomeye. Hiki ndo kitu cha kwanza kikubwa. Ahambere Imana ivuze ngo mahali pa kwanza Mungu anasema ubahe papa na mama. Reka tuvuge indimi y'Ubujumbura. Uheshimu baba na mama. Kubera iki Imana ivuze ngo ubahe papa na mama? Kwa nini Mungu anasema uheshimu baba yako na mama yako? Imana iradutwara muri revelation ikuze. Mungu alikuwa anatupeleka muri revelation kubwa. Aho iza kwimenyekanisha nka papa. Pale penye atajulikanisha kama baba. Ni yabivuze gusa kubera papa na mama. Hakubisema tu kwa sababu ya baba na mama. Ariko iradutwara aho twebwe. Lakini alikuwa anatupeleka mahali sisi atatuwea baba. Ariko nkuko mubizi, lakini kama mgisi mnajua, Imana yaremye Adamu. Mungu alimuumba Adamu. Ibona ko Adamu atokwibana wenyene. Akaona kama Adamu hawezi kaishi peke yake. Chibumba Adamu na Eve. Akamtengeneza Adamu na Eve. Ibaha kubana. Akawapatia kuishi pamoja. Abo babiri babanye. Hao wawili walipoishi pamoja, Imana yatanguje ico bita umuryango. Mungu akaanzisha familia. Ndio shengero rya mbere rikomeye. Ndio kanisa la kwanza likubwa. Nico gihugu ca mbere gikomeye. Ndio nchi ya kwanza kubwa. Ishengero nirishobora gukomera. Kanisa liweze likawa hodari. Imiryango idakomeye. Familia bila haziko hodari. Nico gituma ishengero ry'ukuri. Ndio maana kanisa la kweli riharanira kwigisha imiryango kubana neza. Linakimbilia kufundisha familia kuishi pamoja vizuri. Cha pili, n'igihugu bwaco hata nchi nigishobora gukomera haiwezi kuwa hodari imiryango idakomeye wakati familia haziko hodari. Nico gituma imiryango ndio maana familia ikwiye gusengerwa cyane. Inapaswa kuombewa sana. Aha rero Imana iravuze hapa sasa Mungu anasema ngo wubahe so na nyoko. Eti uheshimu baba yako na mama yako. Jewe ni wewe. Huyo ni mimi, ni wewe. Ariko na papa wawe na mama wawe barabwiwe nabo nyene igihe cha papa wabo na mama wao. Lakini na baba yako na mama yako waliambiliwaga na wao wakati wa baba yao na mama yao. Wavyaye yaravyawe. Maana aliyezaa amezaliwa. Nibaza ko ndiko ndatahurika. Nadhani kwamba niko naelewa. Yaravyawe. Aliyezaa amezaliwa. Imana dufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Papa rero arwe so. Baba sasa ndiye baba yako. Aba umuryango twese mu muryango twaravyawe n'abapapa. Sote mfamilia tumezaliwa na wababa. Kandi umwe wese afise uwiwe. Tena kila mtu yuko na wake. Na mnafisa bapapa babiri. Hakuna mwenye yuko na baba wawili. Kila mtu yuko na baba. Umwe afise papa. Kila mtu yuko na baba mmoja. Okay, huyo muntu aragaheza je. Huyo mtu na abarikiwe. Umwe afise mama. Kila mtu yuko na mama. Jewe mama wanje yarapfuye mu buryo bw'umubiri. Mimi mama yangu wa kimwili alikufaga. Papa wanje yarapfuye mu buryo bw'umubiri. Baba yangu wa kimwili alikufaga. Maze gukizwa. Nilipookoka. Narabakunda cyane. Nilikuwa nawapenda sana. Imana ingirira impuhwe. Mungu akanifanyia huruma. Hishurirwa ryo mu mpemu. Akanipeleka katika maono ya kiroho. Kugira ngo menye yuko zijya mpemu zitamvyaye. Ili nione ni kama zile roho hazikunizaa. Baho imyaka myinshi ndazisambura. Nikaishi miaka mingi na zibomoa. Ariko icyo sambura ni mizimu. Lakini chalikuwa nasambua ni mizimu. Ariko mibiri yabo irakwicuba. Lakini mili yao inastahili heshima. Nao batakiri kwisi. Hata kama hawako duniani. Barakwiriye honor. Wanastahili heshima. Kwa sababu walinizaa. Muri hiyo miaka yose rero. Katika hiyo miaka yote sasa. Sinabavuga. Sikukuwa na wasema. Natinya nkibaza ngo za kuvyura imizimu. Kwa sababu nilikuwa naogopa nadhani nitaamsha mizimu. Kwa sababu nilikuwa nawapenda sana. Umunsi umwe mwijoro. Siku moja usiku. Muri kino gihe nyene cy'amasengesho. Moyo wakati wa maombi. Nariko nganira n'umudamu wangu. Nilikuwa naongea na mke wangu. Sanga nangiye kumubwira makuru. Nikakutana naanza kumwambia habari. Mama wanje yarame. Zagisi mama wangu alikuwa. Zagisi baba yangu alikuwa. Sanga naturitse ndarira. Nikakutana nimelia. Imana irambwira ngo niwigeze ubaririra. Mungu akanambia haukuwahi kuwalilia. Tena ilikuwa ni tatizo. Impemu zaragiye. Roho zimeondoka. Ariko imibiri yabo irakwiye honor. Lakini mili yao inastahili heshima kwa sababu walikuzaa. Nachakambera kajyo keza. Ikaniwe nafasi nzuri katika huko kulia nikafunguliwa. Mili yao haina tatizo. Roho zao kama zikwenda mbinguni hakuna penye tunakutaniwa nazo. Lakini picha zao Mary Grace yuko na draw ya kuziona. Nilikuwa nataka niwaambie thamani ya wenye tumepewa. Sote tunaenda tunakomaa kwa kuelewa vya kiroho. Huyo sasa baba ni responsable. Niwe yagusunika kuja kwishuri. Yeye alikuwa anakusukuma kwenda kwa masomo. Alikuwa anakuamsha. Unaweza kumuita mbaya. Lakini ukitizama vizuri kuna mazuri alikutana amefanya kwa nguvu, maana ndio kisi Mungu ametaka. Ndio mwenye ndo wa sasa. Hama mama. Alafu mama. Niwe tuita inarugo sivyo? Ndio mwenye tunaita sama mama wa ndoa. Huyo malkia arafisi gikogwa. Yuko na kazi. Murachakumura naho. Mungali mnanielewa? Nibaza ko twatahuye rero umupapa abavyeyi. Nadhani kama tumeelewa wazazi. Ukagigwa n'abana, donc ugigwa na papa mama n'abana niko tugenda dukurikirana. Papa mama abana, papa mama. Tunaenda tunafuatana baba mama watoto.
umugabo ajejwe kandi akongera kabazwa n'ivy'urugo ni responsable numero 1. Bwana ndiye responsable wa kwanza mndoa. Niko Imana imuhamagara. Ndio gisi Mungu anamuita. Asabwa gutunganya no kwitwararika ahabwa kubawa ivyo ntabisengera akoze ivyo ajejwe Imana yamusavye muri Eden. Donc umupapa manake baba ni responsable numero 1. Ni responsable wa kwanza. Ukaburinga uri umupapa. Ukiwa uko hapo kwa baba. Ukabutari kuraba responsable urugo rwawe. Unakuwa responsable wa ndoa yako. Umepoteza uroza. Ni responsable numero 1. Ni responsable numero 1. Ivyo abikoze. Hivyo akivifanya. Akaba muri responsabilité. Akikuwa muri responsabilité zake. Arahabwa ivy'Imana yasavye umuryango kumuha. Anapewa venye Mungu aliomba familia impe. Arubawa. Anaheshimiwa. N'umugore n'abana. Na mke na watoto. Kugeza ngaho turatahuranye. Paka hapo tumelewana. Nagomba ko duhera aho mutahura. Nikuwa nataka tuanzie hapo penye mnaelewa. Tugarukire aho hagoye. Turudilie pagumu. Ibindi vingine birikora. Vinajitengeneza. Sikura ngo ari mu rutonde birikora. Inamaanisha kiwa katika orodha vinajileza. Aho rero mejeje kuvuga familia. Hapo sasa namaliza kusema familia yoyote. Nimba utaraba umupapa uyu munsi, kama hujakuwa baba leo, uzoba umupapa ejo. Utakuwa baba kesho. Nimba utaraba umama uyu munsi, kama hujakuwa mama leo, uzoba umama ejo. Utakuwa mama kesho. Ivyo mugomba kwa abandi babagirira, venye mnataka wengine wawafanyie, bibe arivyo namwe mubagirira. Na nyinyi muwafanyie. Utari kurubaha papa uyu munsi, kama haukunaheshimu baba yako leo, hautaheshimiwa na watoto wako. Mama uyu munsi, kama haukunaheshimu, nuzokubawa nabawe na wenyene, kuko nawe arigi uzokwitwa umuvyeyi. Maana nawe kuna wakati utaitwa mzazi. Shiri biganza hejuru. Weka mikono juu. Kama nadufashe. Sema Mungu tusaidie. Urutonde nguko warushizeho. Oroza kama gisi umeiweka. Rube aruko ruba mu miryango. Iwe ndo gisi itakuwa mafamilia. Gaha mwishengero. Hapa kanisani. Mu muryango w'ababohotse. Familia wenye waliofunguliwa. Mu gihugu no kwisi yose. Mwinchi na duniani pote. Aho nataye umurongo. Mali nimetupa oroza. Garura ku murongo. Nirejeshe kumstari. Mwizina rya Yesu.